And we're back. So Jack, let's play a game called Jackify. Woohoo! So kaning nga game, i-test na tong imong pagka-diva. So we will ask you to sing songs and then imo siyang i-Jackify, meaning imo siyang hatagan og own version ang kanta. Okay na nimo? But before we start, ako sang ipaila-ila ang muduyog sa atong gwapa nga Jacky Chang, Mr. Yuli. Woo! Yes! Ready na ka? Ready na mo? Ready na. Na-stress. Ready na? Ready na ka, Jack? Ginawa. Yeah. Alright, let's do this. Pipo. Oh my gosh. Pasok, Pipo. Nice. Ay, sorry. Mulbahan ko. Mulong kamot. Song number 1 is Producer Feeds. Ay, wait lang. Magsabot. Favorite ni mo po. Pwede magsabot? Favorite ni mo. Ako'y manok o baboy binuhi, nitambog og maayo og nitubog dali. Producer feeds, vitamina kompleto. Producer feeds, sigurado sa presyo. Sure grow, sure quality. Producer feeds, sigurado kini. Wow! Hey, good job! Amot lagi pagkaon sa mama nimo no? Po. Producer feeds. Unsay mo maingon? Okay na siya, Jack. Ay, That's sorry. fine, yeah. You can sing. Let's move on to the next song. Okay. Wow. Okay. Yeah, let's move on to the Sige, next song. move on daw. Move on, next song. Sige, bunot. Bunot. Ready na ka? No. Ako, Ay, yung bito ko. Sorry. Okay, here's the next song. For your next song, Jacqueline Chang, it's entitled Princess Bazaar. Are you ready? Excited gani. Sige, ready. Hello. Princess Bazaar, sa tanang gikinahanglan, quality o barato pa sa Princess Bazaar. Princess Bazaar, ang baratong asosyal. Princess Bazaar. Ooh, yeah. Oh my God, Jack! Nay nanindog. Stress. Nindog. Goosebumps. Oh, okay, rato nimo, pasara rato nimo. Okay, right. You're a good singer, right? Nipakpak, manggod ka. We nakay chismis sa dunggan ba. Nga kani daw si Jacky Chang. Maayo daw ni siya og impressions. Impressions. Oh. Okay ra nimo nga kaning last song na to, hatagan nimo og twist. Murag hatagan nimo siya impression sa someone. Kinsa man gusto nimo? Sige, suwayan. Unsa man? Okay ra nimo? Impression ni Vina Morales. Oh, sige, si Vina Morales. Kaya rin mo? Hi, Tita Vina. Joke. Wow. FC. Next song. Sige, Bunot. bunot. As in, joke. Ako, Kulbaan. Kulban nga. Kaya ra nimo ni. Okay, for your last song, which you will do an impression of Vina Morales. Basta maulan ka gig ha. Lagi. It's entitled Kokalyong Shipping Lines Jingle. Favorite nimo. Let's do this, Jack. Unsa gini? Nice. Testing. Kokalyong Shipping Lines Incorporated. Passenger safety always committed. Kokalyong Shipping Lines Incorporated. Sustaining our competitive advantage. Kokalyong Shipping Lines. Kokalyong Shipping Lines. We serve the
pakpakan. Certified. Maoy diva, Miss Jacky Chang. Thank you. Wow, daghang salamat sa pag-share sa imong time ug sa imong talent with us. As parting words, unsay message nimo sa imong mga fans nga hangtod karon na minaw ug nasakitan gihapon sa imong kanta nga pero atikra? Yes, guys, thank you kayo sa pagsuporta sa Visayan Music and salamat sa pagmaoy. Para sa full episode, subscribe to youtube.com/fatboysprod. Share this video. I promise na kay madawat nga good news ugma. Share na.